megalayapost.news. Menteri Rambak Kejela ukanrat ke sama mentagasngi daladi ulalai banyuk jan ya kesnong paham jula kebahap kejirang konsumensi kebdiru kawai na kesnong syak kendong kebelahap mensyong dum hadu khat prasnem klem keboting elektrik hadir mu transformer lop thei house nem arjan nyo kani kejinglet jongu kadiru hadian kejing o jingnam na kinong syangsnong kibadan tangkumba nyo punyo teli kitnom yeng bad mentagasngi da kejing senan lang UMNA kejirang ba sustainable sotun lembat kiwe di kinangilam bat ki officer na kitana sarkar kila lek menjurip haduk kate kesnong kebla long gejingkmen ke bakra we kipai ba nong syangsnong ban yo ekalat hakasian ke benikong banyak kendo yu menteri Rambak Kejela Meghalaya nadu kinong syangsnong kinong ilam snong bat hakajinglam UMLA ba sustainable sotun kila ai keblai kerpang yu menteri Rambak Kejela ukan rat kesangma hakaba tang hakasing thok ding beladep kila kendo yu menteri Rambak ban menta da kejingsim khia menteri Rambak lala ban maramat no yo transformer bakipai ba kila yo biang ya ke bor jingshai hadin khat prasnem balas new utai transformer Dokumen haduk kata balawan poi isar CM Sri Konrak Sangma ngaken kemen haduk kata badru ka ai kuble yau lokal MLA Sri so badeng sotun tengah haduk kate kato katne kipor kibalak le ki government katno ki government la le tamba haslong apo alhamdulillah kimdon ka develop be tementa marsulong kasorkar NPP badru marsyo long ki sorkar kibal NPP ngil layo kajing mentoy na kaliang na kaslong alhamdulillah ngil layo kajing mentoy hadu kata ba hadu khat prasnem haslong hapo alhamdulillah kindon ka electricity tangba menta kasorkar nikala jungi NPP sorkar ba ka electric ro na connect ba ngakirmen ba ensayo kino kilan department education dan kino kilan department ro ngakirmen ba ya i government dungi CM Sri Konrak Sangma badro nga ay play ya i badeng sotne sotun ba ngakirmen ngala ay proposal ba nakabenta kasrok ba kumutihon ngakirmen ba nganyo ya kajing ay dungi nakasunong paham jula nakasunong paham jula ni kaba badum kam etam nakasrok namar kasrok kalong nakabenta kajing mentoy long por kamtam ni basung sa ne po club ladakim don kasrok te kamot ni kamtam le por bapang pasitom kamtam le kituki kina kiskur banle kapor ni jenjar bahana takataw ni kabanikong ni dumkam kasurok with engineer. We have called the engineer. We had a meeting discussing about the fate of that village also, and we had discussed about Onnatu village and in this village that electricity is not till date not connected. So we are expecting that these village will get electrified. Not just because of the fact that no other chief minister has been here. Not because of the fact that most of the officers are not able to reach here. But just because of the fact that I am getting this moment to connect, to meet, and to be with the people of our state in such an interior location and to share their concerns, to share this moment of joy with them, where they have waited for 18 years to receive this transformer. The transformer busted or got burnt in 2007. And for whatever reason, communication gap, they were not able to get the replacement done. Until the local MLA contacted me. Until our friends contacted me. Until the headman contacted me. And it's because of the efforts of these people, especially our local MLA, that today your transformer has been changed
and you are finally getting the power supply out here. It's a small but a very, very meaningful and a very happy moment for me. And that is why this moment makes it truly, truly special to be here with the people of this particular village, Paham Jula village in Jirang constituency. मेरे पास आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री बादेंग सोतुन जी वो आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की। मैं आज बादेंग सोतुन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से आप लोग को बिजली यहां पे आज मिली है। अगर बादेंग सोतुन जी मुझे नहीं बताते, मेरे दोस्त मिस्टर रेमन मुझे नहीं बताते, तो शायद आपका ये ट्रांसफॉर्मर आज तक रिप्लेस नहीं होता। इसलिए एक बार फिर एमएलए साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे यहां पे आने का मकसद यही है कि इतने सालों से जो डेवलपमेंट आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। जिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत सालों तक एक तरीके से पिछले सरकारों ने पीछे रखा था। चाहे आपके रास्ते क्यों ना हो, आपके स्कूल क्यों ना हो, आपके अलग अलग अस्पताल सब सेंटर क्यों ना हो, आपकी बिजली क्यों ना हो, जिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी को जो ध्यान मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट आना चाहिए था, वो पिछले सालों में या पिछली सरकारों के समय में आपको नहीं मिला। Megalayapost.news